Ole gole paite Pakai Jesu Christa menin nabonun chibaile salam kahin bokinovin pathin thu hinga holim theina phat pha ai pewa Pakai Jesu Christa hu yung pu pathin min thangwan men lang keo namawa kung din thejeng ki pa in chubana Hiche channela video na ve a pathin thu a ko na ki chu na ho na phat chom pi ho zo se masal ding le tieng le khang to ding in dei sa na ka pewin abana zong anave a thu ha sa thu hetthem lo oma hi le description a contact number hungkipe achun WhatsApp ba iti la ya yong ki contact thei ahin ke ma ka ki man lo zong le ki man phat phat te nga hin don bu thei ding in ti chu ki pol khom na wa nga jin nang zong ki phalam lo hela pathin thu hin sei khom na hung pang ding in ka hin tim nomin dunia thu pi ding hi hu hing na a ko na jang penin rapture ai chop ding ahin Bible a rapture ki sei dan ho mi theng mu ki pui ding dan ho to teng le mi thi tho kit ding dan ta sa su lam danga ding dan ai lo wale a phat ding kiloma Bible a ho ti hong chu i sei ding o hin ai la hiti ho chu Bible sungil ta ta ilut masang o ven wa noya Pakai Jesu Christa rapture hung ding ni ta san ho la a ta san dan za chom ho hi i sei masa diu ka dein hejun dunia isei dingo hi mi ngai dan a hilova hi le rapture thu chungchanga theory za chom ho isei masa diu a hi je in video hi abula pat atop chang geya skip lo hela navena iamtia revelation thu pon bu nanasim be se lo a hi de a hi le wang chu dunia isei ding hi yamti le na mat na kai tu them lo mai thei him a hin la nanasima na hetthem thei ding hi le ka ki pa be sen aba na hetthem be ding in pan ila khom ding o hen ye chun a simple thei pen ta jenga Bible ana keu be se lo ho jeng in nong hetthem thei ding dana hin sei god ka hi in sei na ka god ding a hen ye chun ei pa wa gi che ta jenga kan sei god na lama kam cheng kan man ding ho hi nei na hetthem pi diu nomin hiti hin bulga pan lew hen ama se pe na sei ding o hi partial rapture theory atevin hiti ta san pol group ho hen angai dan si pi ham partial kiti hi pakai ni hung teng le van lai zola ami te la dinga hung ding chu adi in ahin la hung la ding teng le chun ala ding ho la ahin ta san ho zo se hi abon cha ala ding hilovin ta san ho la zong a phacha cha a fel cha a gau deu cha ai lo wale ho bung thachan na to na a akula ta ya ki mang cha jeng active ta jeng ho bo chu ala ding a hi ti hi partial rapture theory akitin hi hete holoi ngai dana chun abon bona ala lo diu ala cheng se chu van lai zola pakai alam tu a pui to teng le ama ho mi thieng te pui to na ding rapture kiti hi a phadi set ho ki pa man hop na ding a hi je in ada la te cheng se chu ta san hi jong lew ama ho chun Daniel hapta kum segi a gen thei na hunglung ding ho zo se khu abon cha apal gal kai dingo he a chu e ho ga he te ding im lutan bantan alo thi na chan homa ata san naw chu sahim to Christa lunghan na kel ngoi no lunghan na ti Bible a sei ho zo sila a chu agal kai pi thei diu agal kai pi wale hu hing na chang ding ti chu hite holoi ngai dan ahen Hiche ngai dani partial rapture theory tin hole sentum ai lova hele koutum ai lova hele deisa tum ho bo chu ala ding hi kitina hi ji ahin hiti holoi iga sei to ki sona anil na ding point hin ko ing katin hitas nangin nong na just them thein ding in sol cha polin korin thot khat na bung som le bunga chang som nga le ni som nga le thum som nga le li sima hi le sum kon nung pen hung gin teng le mit phet ka lova hai khat sunga hichi ita sao hi su lam dang elo hung ki khel ding hi atin hichi ta sa hi
van wawa hung ki khel ding chu tiang le chun pakai lam tu a ibon chawa ati hilai kasla do nom chu ibon chawa ati so cha pol chun ibon chawa ati in chubana chasuni ka thor khat na bungli cha som le thum som le sagi lang isima hi le ibon chawa ina a i mut lo ding o hi ti thu a seyin ibon chawa ti kamcheng aman je hem ibon chawa ati hi le set mi zo se seina hi lovin pakai ho bung Christa mo ho a seina hi ji achum tahsan Christa mo dinga chu ibon chawa e la to dingo ti hi bible in e hil now hi le kilom ta hi a hi le tua partial rapture theory ho ngai dana chun ibon chawa ati la ya hin bon cha ho bung ai lova hi le mi te si seina hilouven hichi tahsan mi thing te hola a phade set a hoi de set ai lowal active de set ti ho partiality na khen tum nei banga chu pakain ala ding hi ti hi ngai dan te ta anei ven hi che ngai dan hi 19th century vela hung ki pan ahin la mi tam ta in hi chi hi adi zo lo deu hin te ti in sei set na tam ta anei yoven tunia nangin Hiche partial rapture theory hi iti nagelem anil na to bible chang khat kain ta lang manga chun ga ve la chun asayu hi di ta mong hinan tem hi chu nangin comment box a na hin sei dingin akain ti min hi ani na dingin mid-tribulation rapture theory ai lawale mid-tribulation rapture theory mid iga tile alai lung tribulation tila su gen theina Daniel hapta sung chu hiche Daniel hapta sung alai lung ta chu rapture hung ding ahi ti tahsan nei ho ahi bin ama ho ngai dan dung zu ya hin hiche su gen theina hi Daniel hapta hung ding hi kum thum leke in aki khenin kum thum leke masazo chu tahsan ho zo se ho bung phat Charles S hi kum thum leke chan chu ga hlungin tem kum thum leke chana su gen theina ai lawale ha sat na hung thlung ho zo se chu pathian lung han na ta hi lo lai je in hi chu abon cha ta santen athu dingo hi che ki chai kum thum leke aki chai chet teng le rapture chu hung hlungin ten hi chi a rapture hung hlunga chun mi theng te ho zo se chu pakai lamang tan ten chu te le kum thum lek ake aban ani na hung ding pa kum sagi a kum thum leke azona pa chu he che pa chu pathian lung han na ta hi ta ji achun ata asan te chu pathian lung han na ta thu lo dingin pakajin apui do ding hi ti pansatna amangoven he che ama ho thu se a pansatna bible chang kila ta jeng chu thupon bung som le bung khat chang som le nga thu hu a hi thupon bung som le bung khat chang som le nga achun van til sagi nan sum kon nung pen ahin mut teng le ati khu hi chu apan sat na hin eten le van til sagi nan sum kon nung ati je chun he lai sum kon nung ati lai ta khu solcha polin korinthot khat na bung som le bunga chang som nga le ni som nga le thuma sum kon nung hungi teng le ati khu to ama hon ab me chemuwa hitlaya solcha polin sum kon nung hung gin teng le ita saw mit phet ka lova hai khat sunga su lamdanga ding ahi ati na pa hi ama hon athun na chu revelation thupon bung som le bung khat na chang som le nga a sum kon sagina vantil saginan ahin mu ding khu asaina ahi chu tiang le ama hon agel da no wa chun asaina wa chun thupon bungup iga sema ahele sin khana sagi khat khana hung ki honga sakol chunga hung towa tia jatchom choma description ki pe omen hita khun thi na ho ahlungin wa noile se na gen thei ha sa na ahlungin mi hem te chunga kel atluin athain chobana wa na mel chi na jatchom sa ahin choban nisa ahin chobana si yang zong le se na sa in ti ho akimo in hichi thupon bungup bungsagi bunget sung bung cha bungko sung chan ega sima hele sin kha na sagi ki hong chaya chubana sumkon vantil sagi in ahin mut na akimo in hi hichi amut
zo se le ai lowal sin khana ke hon zo se le le se na gim tho na ha asata jing hlunga ahin hetilaya mid-tribulation rapture theory alai lunga hungding ahi Daniel hapta lai lungta hungding hi tia ta san ho hin tabanga su gen theina thupon bungu bungsigi bungi na ke ji ho khu sin khana je ai lowal sum kon je a hung hlung ho khu naw ve ki pat na hi ati we Pakai Jesu Christan thup Matthew bung som ni la bung li chang gi na hiti ho chu naw ve ki pat na hi ati khu ama hon he chi sunga kum thum le ke sunga gim gen the na hung ho zo se khu naw ve ki pat na hi ji in naw ve ki pat na chu pathin lung han na ta ating lo lai a hi ji a ta san ho hin hiti ho chu a tho hlum ke dingo ti hi cha ko na ngai dan hung ping a hi tu tiếng lệ kum thum lệ ake hung ki chai tiếng lệ hết độ sa mi ni hung in tin ati thu pon bung som lệ bung khat ibe na he lệ he chi wa na ko na hung kum ding hết độ sa te ni chu sa he min anh tha ding tu tiếng lệ mun khopi thinga hita longu ki zam lai chu wa na ko no ogin hung in tin ama ni chu mi ten wa noi mi ten amu jing lai chun hung tho do hlan ten wa na la to ding hi ti ho zo si jong kho hi chi a seina wa hin a hop so ke ti na a hi hi lo ting le bo chun mi thieng te rapture chu hung hlung ding a hi hilaya iga khen thiam thei pen ta uwa amho point iga la do no mu chu ama ho ngaya chun Daniel hapta sunga kumsagi sunga thil hlung hi ake khat hi pathin lung han na hi pon kum thum le ke zowa ko na hung hlung di bo hi pathin lung han na hi tin bible langa sin khana sagi to ju tieng le sumkon sagi gup chan hung ki mut na a chu hi ti ho zo se jong chu ama ho ngaya chun pathin lung han na hlung lo lai a hi atin he tun anil na lama point ga sim televen anil hon anil na wa aman cha u chu thupon bungup chang som le changa lang ibe na hele chule leisiat leng ho million ho sipai lam kai pi pui ho chule mi hau ho chule lam kai chule so ho cheng se le so hilo ong thol cheng se ko khu sunga le mola sung pi ho a chun akiselun chule mol le sung pi ho la a chun za a chun ka chunguwa hung thun lang lal to na to pa mai ko a kon le kel ngoi no lung han na a konin nei selun a je chu alung han na ni kho chung nung chu hung hlung tai koi ham ading theding ati win a hi wa noi mi ho ka ocheng a hi song pi ko du song ko dunga ake selovin ai lawale song mol ho nei de lovin lal to na a to pa kel ngoi no mel lung han a ko na chun nei sel do ovin hi che kel ngoi no lung han ni kho na sa ta je hung hlung a he koi ham amasanga ding zo ding atia leisit mi te a pe no hi bungup na ase he bungup na chang top na ase hin ai la mid-tribulation ho chun hitia hung hlung he su na hi pathin lung han na a hi poi ati o hi hilaya hi ive na he le kel ngoi no lung han na chu bungu ma hlung a hi tan ai la ama ho chun bung som le bung khat chang som le nga a bo chu hi chi zowa sum kon sagi hung ki mu na ko na bo chu pathin lung han na ki panding hi ati wa hi le anil ho chun hi silai bible chang mang cha hen kum thum leke hung ki patti la ko na bungu ma ko na hen pathian lung han na kel ngoi no lung han na chu alung tai ati o he anil lang hi o isai o he chubana sum kon thua thupon bung som le bung khat chang som le nga a sum kon nung pen ati to korin thot khat na bung som le bung nga zoi ga se sol cha polen sum kon nung hung gi teng le ati he ama ho chun akibanga age lovin ai lagun ta jenga anil ho naga sei wa hi le sol cha polin sum kon a sei hi leise na mi hem ten ga nung pen thina azona ding niu zona ni kipa na ni ai lo wa hi le tum kaw ni banga gal zona ni thina chunga vai hop naw Christa zala ta sa su lam danga hung ding thi thailo ta sa
ihung ki von na ding niu ai lawal than khuwa mon mang thia anaki vui ho anaki tu ho chu mon mang thei lawa hung tho do na ding niu hi chi Pakai Jesu Christa rapture cho hi a hi le ki pa na sum kon gal zo na sum kon ai lawal mi thieng te cham kim na sum kon ahin hi chi sum kon chu kana ai lo hagil na ai lo wang sit na sum kon na hi poi ti hi nil na umahin Yalla thupon lama som lekhat bung som lekhat chang som lenga sumkon sagi vantil sagi nan ahin mut ding khoi ga be na hi le bungup bung sagi bunggit sunga sin kha na je a he su na hlung chu teng le vantil gu min sumkon anamu na ko na he su na gen the na hlung sanga na sa che chu sumkon sagi na pa a chu hlung be a hi ti akimu je in hi chu ki pa na sumkon gal zo na sumkon hi ta sanga leise na pathin thutan na ko na ki gal gin na dinga ai lo phon do na dinga sumkon mu chu iti ki pa na sumkon gal zo na sumkon to hilai chu ki bang the ding ham hilama mi thieng te zalen na le chamkim na dinga sumkon ki pa na ni hin that na ni a hin rom mung ge ve na le that na ni nga a peng penga hi ve ati chu peng penga ho chu a peng tolwa nom sata je nga that na achan na ding niu chu iti elanga gim so na he so na pathin thutan na hunglung ding ki phon na a sumkon ki mut na chun ki bang the ding ham le loite ho apan munu ka sayin anil na bible chang ka hin sayin aka ala athuru na chu nangman na sema komena nen pi ding ka dei je he keima ngai dan to keima che pi dan chu video kit lam teng le hitu video saw be se lo ne dinga video kit lam teng le ka hin sem de he aba nin ga chal kil le hen loite ho shading tam ta hilai chu angai dan to anil dong umahin ai la video saw be se lo dinga chom te pe na ka hin la choma kan se hin athum na dingin pre-red rapture theory pre-red lunghanna rapture tiale pre atiale lunghanna pathian lunghanna ta akipat masanga rapture hi hung ding ahe lunghan masanga rapture lungding ti kichuna ti taute ei pawa chun pre-red rapture theory ho ngai dan he amasa aiga say mid-tribulation rapture theory ho ngai dan to neu cha ki ban he na ane yovin hizai ta ham tile amasa mid-tribulation ho chun Daniel hapta hinia akhenwa thumleke bible ki khen dan cho pomu he alai lung ta Christa hung ding atebin tu a pre-red rapture theory ho ngai dan hi ki na hi le hi chu kum thumleke a ki khen pa chu akum thumleke anunung zo pa chu amahon nia khen kin hi chuti hale Daniel hapta kum sagi chu amahon thuma khen hi amasa thumleke chu hi na bangin apomovin abana thumleke hung ding pa chu kum thumle thagu pa chu amahon kum khat le I ake sanga tam deu a chu a khen ki no hi ya chun asat kum thumle ake pa chu nia a khen win hi chi nia a khen nau chu hi chi lai ta a khen na lai ta wa chu pakai hunga rapture chu hung hlung ding a hi tin ata sanovin a hi ai le ipiham hi chi lai ata san lo nau chu hi ti hin ga sei ta leo hen pre-rapture theory ho ngai dana chun Daniel hapta hung ki patna ko na akum thumleke chan gen theina thupon bungu bungsgi bungge jai ga seita chu hiti sumkon sagi ho hen lang chu tieng le sin kha na ho hi jong le abon cha ta san ten hin thu dingo hi zo ten chun sahem chu hung ha ding sahem chun wa noi le siat hin control ding ai la hiti sahem jong chu kum thumle ake chan kum thumle ke pa ake chan chu ahin thu na lai dengo hi chi a gen theina ho zo se hi ama ho chun naw ve ki patna ahi ati he naw ve ki patna ahi to ki sona hi chi a su gen theina ho zo se hi pathin lunghan na ta ahi lo lai je in pathin lunghan na ta chu Daniel hapta kum thumle ke khat ki man chai zo teng le ake athum le ake pa tha hung ki pat ki na hi chi kum thum le ke hop ni a ega khena a hop khat na pa chan chu
ปัทินลุงฮันนะฮิดิงฮีอติวฮีฮิเจปัทินลุงฮันนะจุฮุงกิปัดดิงเตียงเลไบเบิลอินปะกาเยซูคริสต์อินดากิปัดนาติอาเมทิวบุงซอมนี่ลิละงาอันเซจูฮิจินิโคจูสุจมฮีดาเห็นลังฮิเลอติเฮเห็นจมเตซาลาฮิจินิโคจะสุจมาจีอินตีอาศัยจูอามาหอนจิไลจางจูหินมันจาวาฮิจิสุเกนเทนะจูสเหมาโกนเละปะเทียนลุงฮานหงกิปัดดิงโกนาสุเกนเทนะฮอเจ้าเสจูเห็นจมเตเลยเสียนาโหบุงซาลาจูสุจมาจีอาจุนอติวเฮสุจมาจีอาจุนสุต่อมินมินตินมิเทียงหัวละตัววินมินตินสุเตียงเละบ่จุนปะเทียนลุงฮานนะตาจูกุมทุมเลอเกหอบเนียเขนาหอบขัดอนุนุงปาโจสุงาจูกุมขัดเลใส่ซาทำสุงาบูจูปะเทียนลุงฮานดิตาจูเลยเสียตาสันโลหอจุงาลุงดิงอหีอติวเฮ Mid-Tribulation RAPTURE THU หอไงดันบังเดียวอินHiche Pre-Rapture theory ho zong hin tupon bungu bungsagi asin khan ho zo se kho mi hem lunghan na a lung a hin pathin lunghan na ta ki pan lo la hi atiu he zo ai se chet ta chu bungup thuai ve na he le kel ngoi no lunghan na hi ki ti ki ji kel kula ai wanga ama hon bungup bungsagi chana bunget chana ga pak kal ka juwa hi cha gen the na lung ho zo se kho pathin lunghan na hi lovin mi hem lunghan na hi ji in ta san hon a thu ding hi ti chu bible changa ko na apan sat naw ahim chubana thupon bungge chang khat evet na hele sumkon sagi wan til sagi na hin mut ding khu hiche hin mut khu ama ho ngela chun Mid-Tribulation RAPTURE theory ho to ki to chana angai danu chu hiche sumkon sagi na pa hi pathin lunghan na hung ki pat na ding bo a hi hiche ma sang se sumkon gup to sin khana se chu mi him lunghan na hi ti iga avel se ki nu hen lang a ki che theina dingin tu na nil na lama Pre-Rapture theory ho ga anil na Bible a iga se ta banga chun ama sa pe na Daniel hapta hi iga avinale Bible a kon akipat na ko na boy na le ha sat na kyo se hlunga hin nop na phat hello kipa na phat hello ai lo Israel te kam cheng diu dana jubilee mana kipa gol nop man na pha na Bible a se lo hi gim gen the na ha sat ta jeng phat hlun na Bible a Pakai Jesu wa noile se simti la ko na thung khalo ati hi bang khoma gim gen the ha sat na leisi na thung khalo le thung ki ta lo ding ho chu hi chi pha na thung ding ati ha hi le hi chi lung han na le gim gen the na thung pa chu a hoi lai ta chu mi him lung han na to pathin lung han na a khen ham ahin sa hi mang cha in lung han na chu hung lung jong le a sa hi mang cha lovin hung lung jiang hi jong le a bon ta chu pathin lung han na hi tho hi ti hi anil ten pansat na le chubana thupon bungup ba changsom lenga top lang sima hi le hilaya kelengoi no lunghan na ti chu bungup ma na ki pana hi tai chu ti hi ai le bunget wa lam a sumkon sagi ki mu na ko na bo pathin lunghan na ki panding ki ti hi pathin lunghan na to kelengoi no lunghan na chu i ti a khen the ju ham anil na lam hi ka se hi abana pakai ni kho ani na dingin ama hon pakai ni kho atiu hi atum bele na ko jovin pakai ni kho atiu chu pakai lunghan na ta tin a se jovin itiang le pakai lunghan na ta ki pat ding ta zia chu pakai ni kho a chu ami is a hobung a thlen chom te chu apui do ding hi ti angai da ne ai la pakai ni kho sol cha polin a se hi thesalika thot khat na bunga chang ni ve na hi le pakai ni chu gucha banga hung ding a hi ati a hi le hi chi pakai ni kho gucha banga hung ding chu ata asan te dinga gal zona a hin la leisiat mi him te dinga chu da ki pat na hi ani ni a chan ding hi ami thieng te le hu hing chang te dinga ki pa na le gal zona hi to ki hlona leise na da tha cheng si dinga to da ki pa na gim na ki pat na he so na ki pat na hi ji achum ani ni a pakai ni a ki kop so ke nong ga agel te le hen to da gucha banga hung ding hi tinana na gucha chi iti phana ina hung lu na gu ding ham ti ki hello hin Bible na phada tep theilo chu ama hon sin kha na ai lo wale ta sumkon ki mu na ko na chu nga ki mu chai tai gup ki mu chai tai gup to sagi ki ka pakai hung ding hi gup to sagi ki ka a chu rapture hung ding hi ti aga se wa hi le a pha chu het thei gu a se na wa to yong
abang ahitan chuti ale pakai hungding ni kho chu koi man het lo le ama hon I tile sin kha na ai lo wale sumkon ki mu chai gup ki mu chai teng bo hungding hi ati the ham chuti ale apha tep chu ole ama ho chun ahet no ham chutia he no hi ale bible in koi man he poiti hi bible zo ham ole mo zo ding ham hiti lai chu anil ho to apan na poinu iga te ka naw hin nangin itin na ngai to em ali na ding in Post-Tribulation rapture theory Hiche hi tu la yang igamu wang mi tam ta sandan hin Hiche Post-Tribulation iga atiale Daniel hapta kumsagi su gente na gimna leise na I tian khalo hung hlung ding sahema ko ni hen lang pathin lunghan ne jong le pathin lunghan na phat hi him ji achun Hiche phat la ya thilung hlung ding ho zo se hi ta san tua ho bung ho hin tua pathin na ito wa pathin thu se wa le se khan to na mang cha pathin tu ai ki pol khom na o hen lang ilwa hi le Hiche ho mang chalo wa jong ta sa ta je nga thing thang ga mai le pathin na ito ho bung ki khop I bol ho zo se hi a hi ding bang a che jing pe in tem Daniel hap ta sung se si again thei phat lai jong le chun a hi ding bang a che ding a hi la lung han na ha sat na chu a hlun gi bang a hlung jing tho ding a thiding te thiding tho ding again thei le ha sat na tho te ai le wa le lu le ban tana homa pangho jong chu jing tho ding abon cha Daniel hapta kum segi cha palgal kai dingo apal gal kai zo teng leo chun mi thieng te thon to a hing lai cheng se la na rapture chu Daniel hapta ki chai teng le hung ding bo a hi ti hi Post-Tribulation rapture theory ki ti en ei pa wa chun su gim na su gen the na phat ki chai tenga rapture hung ding ta san na ti leven ki che pe nin te Post-Tribulation rapture theory ta san hon apan sat na ju sol cha ho bung som le bung li chang som ni le ni ho isima le tilong bible chamun mun isima ele sol cha ho phat la ya chun na sata jeng ana ki til khovin he so na gen the tin cheng thu a pathin gam lu ding hi ve ti ki thamon na jong amanu ki til kho na jong amanu het sa bangwin sol cha ho na to buiga sima ele Pakai Jesu Christa van la akal to nu sanga Pentecost nia ho bung hung ki pat ni a ko na chun a sol cha ho chu vai hop na puilu nu to so nga ase o to ai lova ai le a jatchom choma thutan na puilu nu wa Pakai Jesu Christa mina thu sei lo dinga gi na atu tam ta ahin koi macha thangphonga taw ngam lo khop jenga abana rom sarkar hung hat kinale nero phat lai dunga jong chu mi tam ta san ho chu sa to kidil sa uto jong Colosseum ti ho thu dong sei ding tam ta ngai nom ta amen asu gen the na thinga ahen be wa ahal li uto gan sa to akido sa to mi hat ho to akido sa to ida gol nup ma ta san ho chu aman wa thi san asu hi hiti ho ha san zo se hlung ding chu ta san ten a thu ding mong hi ti hi anaki chu naw to anaki til kho nawa amanwa kitil kho na mai lo samon pin a jong amanwa pakai chu hungwa ding a hi ti to hin a sei kop ji wa kitil kho ji wa hi hichilai bible chang mang cha hin Post-Tribulation ho chun hiche gen the na hi Daniel hapta gen the na jong khu ta san ten a thu ding a hi ti to aga dan de wa a sei ji wa hin ila wa sei ta bangin mi tam ta tu hin igamu wa hin ta san hi cha ki ngam hi a umin a hi ata san da no hi Bible la pansat ding tam ta nei nawin ai la anil lam hot pan naga se te leven se ding tam ta am tol anil lamin ga lu leven anil hot naga se kin wa hi le Bible sol cha pol theology ho hin Pakai Jesu Christa kam cheng ho hin abon cha ive na hi le Pakai chu iti pha na hung ding ham ti a pha de ki hello hi ji en ki ging jing ta dingin thu e kap e kham zovin thu pon lang ive na hi jong le ven kor khabul ka hung tai ko hung wa ding hi tai ti ho Pakai Jesu nang avela ngai lu jon chu ana kham ai le a poson kum sang ni wal ding heta tu sana hung ding jong umlo ti henge anel pe tu tam ta le se na omen teng ta sana ko na ji a pul thang tam ta omen ai la Peter chun ipi sei ta em Peter thot ni na bung thum chang ko chang som se ma ai le Pakai chu thu tep ji a vai ge hilovin koi ma cha mang tha lova so cha na lung he na anei the ne ding wa
nang le ke ji awai ge hin ven pakai nga ya chun ni khat chu kum sang khat da bang hin kum sang khat chu ni khat da bang hi ti ai le hoi ham anil kal tu te ho chun kum sang khat kum sang ni thing tai tiu hi akum lama mi him kum sima tam jong le pakai nga ya tunia kum sang ni ti jong hi ni khat mai mai bo hi theina lai ti na hi chu ti ya li pidinga pakai chu de so na ham hungwa lo ham itial adon but na chon mizo se lung heya so chat na chana hi rapture hung ding ni ami thiang te pui ni a apan so ke thine dinga chu pathian lung de ha na chon e nga hi ti lamin pakai lung se na zo hi ti in an ne lovin hi ama hon lung se na lang hilovin ipal diu je le Daniel hapta chu igal kai diu je gim gen ten puma van gam lu ding hi je uwa hi tabang chu hi hung lova hi atiw hen ai la anil te chun hi poi lung set na ji zo hi pakai nga ya chun ni kho phat kum ti ho he important a poi mo pen hi poi ama nga ya chun kum sang ka chun ni khat tabang hi ati he utiang le post-tribulation hon angai to dan wa chun Daniel hapta hung ki pana gim gen the he su nasata jeng le sahim hung po na number hung po na mel chin hung po na chu theilo teng le zo theilo din mun khoma ngoma ki che ta jenga Daniel hapta ki pantai ti het the hung uma hi a ko na sima kum segi na zo teng le bo chun Christa hung ding hi ti a hi le Christa hung ding phat chu pakai bon seilovin tu teng le tulung tha abon pakai hung ding phat chu ni suni khani ti a bon seilova zo ai ga sei ta bang chun gucha banga hung ding hi thesomni ka mi te koma na sei chu gucha banga hung ding hi tinana na ama hon Daniel hapta ki chai teng le bo hung ding hi aga ti a le a phat ate muti na hi phat ate mo hi a le Bible chakal hi talo ham chele a phat dung zu ya avai ge tai ti a kum sim tam ta se hi tu phat hi ho bung khang hi ho bung khang hi masangla ya thiem gau te nong anamu pha lo iteng le Christa nang le ke ya achena ke le nang Christa apum khat hi na ho teng le sagau ki chandan ho pau hello ki tho ho hiti ho khanga sagau na to lung set na pha na ho bung church es kiti ho bung za Christa sagawa ta asa hi dan ho zo se hi tulung lui lama thiem gau ho chun amu pha lo hi achop gal ka juwa Daniel hapta to leiset to mading pha chu muna winte ai la chi khangla ya ho bung ding dal a sei thei lo hi ji a chu pathian programa dispensation programa chu ibe na hi le hi chi pha di pha te lo hi akum sim jong thei lo hi ya chu lung set na wang bo a hi je hem lung set na wanga phat hung ki hong Israel te hi nga a Mesia hung pa chu anapom lo je wa chi dang nam dang te he nga so cha na thupa hung lu nga hi chi lung se na khanga cheng hi je wa chun lung se na khang na chu lung se ei pe pa chun adei chan phat tep tan tin hi chu ama thu hi a phat thua nang le ke in Christa hung na ding chu itep the lo hi je en lung se na khang ki hon na hi je en hi chu lung se na khang ta sa khang sorry ho bung khang hi thugu ati he Bible as thugu tua nang le ke ko ma hung ki phung do Christa nang hoa chu ati he kinep na Christa nang hoa chu he chi thugu chu mi tam ta thulung lui mi te na he no mo ahin la mo he dinga chu thugu ai bang nang le ke dinga thugu hital lo he pakai hung chan na dinga hi ji in post-tribulation rapture theory mang chon aphat ni kho ahung hlung ding chet ni ase to Bible ite ka hele kitu lo na tam ta tan he hisilai achun nangma ngai dan ipiham tunia dinga point zone ding in pre-tribulation rapture theory angana pre-tribulation itial e pa ba chun su gen the na Daniel hapta kum sagi kipat masanga pre su gen the na kipat masanga rapture hung hlung ding ti na he Hiche theory chu tulaya ilova atam jo za som ko in ita sandan jong ahin Bible to kitu in jong hiche che dan mi tam tan achepi dan a hi je in a hi ho pre-tribulation rapture theory ngai dan chon gim gen theina phat ha sa hilwa leisi na I tia khalo ding alo chal ho a hilwa hi le pathin thungai lo ho ta san lo ho alo sahim to ki khut zoma pakai do ho chunga lunghan na ta
ta lung a hi zi a chun hi chi lung han na chu nang le ke ho bung hin I tho lo ding a hi se ding a chun Thessalonica tor khat na bunga chang ko ti ho teng le rom bunga chang ko sima a hi le pakai lung han na to ding hi lo ven alung se na wanga hu hing na chang zo hi ve ati je chun lung han na tho dinga pakai e ko hi lo ven Christa zala alung se na hu hing na chang dinga go hi naw he Hiche gen thein a ko na chun pakayen e hu do unte ti tahsan na kinep na tengle hilaya assurance in e theina a hi zi ahin hilai Bible changmang cha hin pakai chun hichi phat masanga chu rapture sa ding a hi ti ngai dan a hi zi en chule rapture hunglun masanga tribulation kiti hi alo su gen theina kiti hi ni in ga khen lew hen se khobung hung ki patna ko na mi thieng te su gen the na rom sarkara ko na su gen the ni hin lang Israel te anam pathen nam thlen te a ko na Pakai Jesu su gen the na ko na se zui te chung chan ge ya su gen the na hlung ho zo se le tu khang chana Christian Jesu Christa mina musit na Jesu Christa mina min nui sal chan na Jesu Christa mina thu sei ho ngai nom lo zi a min einel pe na ho hiti ho le Pakai Jesu Christa mina baptisma chanding hi kiti ham Pakai Jesu Christa mina sagau chanding hi Pakai Jesu Christa mina thitha no do ding hi Pakai Jesu Christa mina bol ding hi ti a kithang sap na ho zi a nel pe na chan ai lo le khotang khosung ai lo loi le pai la a zoom so na ke chan ho zo si jong hi su gen the na neo tribulation aja hope tho na lai he ahin la Bible in ase hi tribulation tu ai thu blang mai hilovin the great tribulation ati je chum I ti awa noya koi ma chungang hlungai lo hlungjong hlung khalo ten hlungyong hlung kit lo ding ati hi je chum the great tribulation to hilama tribulation mai chu gen the na gimna he so na ta santen akithu pa hi te ka chi jong a hi lo je hen hi tribulation ni dan chu I he themu anga jen a he he chun chi su gen te na ta Bible a sei pa chu Christa nang le ke chun e tho sa lo ding a hi ti he Bible a ko na he ji em hi tribulation ta pa chu pakai phubala na ni pakai ni kho ti hoi nong Bible a sei em hi pakai phuba la na pakai lunghan ni kho hi ale I ati le ta san te chu sunga lu ding ham I ati le ta san te chun hi ti ho cha tho ding ham I ati le ta san te chun pakai phubala na noya chu he so na tho ding ham ti he pre-tribulation rapture theory ho panna a hi Hiche pre-tribulation rapture theory ho ngai da na chun ama sape na mi thieng te la to bin umin ten mi thieng te la to na cheng le sagau na to jong hi le se na kon hin pot tan ten sol cha polin tu in wang a tu tang a je in restrainer je ni ten sagau tu tang je hin satan le ai lo le se na chon set bol pa hi a dei bang ta chat lo thelo he hi che sagau thieng in a tu je chun hi che sagau thieng hung kila do ding ni chu rapture lo ten hi je chun hung kila do teng van noi chu lung set na ta pon ten sagau win mi hem la chen pi ta pon ten hu ten chun mi hem chu lo chal che ding ai lo le ama chang ki choi ki dei sa che ding ati hi ti ho zo se chu 100% a hung hlun na ding ye chu sagau lunggela tu sei ding le mi hem nun control the khoma pakai sagau na to ta lo ding ji a chen le se chu hitia chon sit na dim jing ding hiti ho chu phubala andinga pakai ni kho pakai phubala ana hling jing hi ji a chen hiti pha hlung dinga chun ta san te chun a tho lo dingo hiteng le chu kum sagi sunga le se na su gen te na thun sunga chun mi thieng lim te ai lova le mi chen thlen chum te la tuwa cheng se chu wan lai zo la pakai to la to ho ding chu ama ho chu pakai lengama chun pathen lalto na bema kiti achun vijima sanga chun abon chawin kipa man hopna ten lalukhu yong hopna ding he lalukhu chinga omen itiong zo teng le topic danga se divin koitin hi chinga ta mang cha chun ato phat dung zui chi akipa man chu pen tem a pe chai teng le mo pui golwa
Christa to amo ho bung ki chen na golwa chu umin tin hi ki chai to ki thona leise na hapta nisa kumsagi ki chai thong ki to in tin hitela Christa chu hung kum lakin in tin ami thieng te ho zo se to chun leise na olive thang hin chun ke in tin kumsang khat millennium vai hom dinga satan chu he na umin tin tu tieng le leise na hi Christian vai hop ding tu khanga ho bung mi thieng te ho hi asol cha le a thiam puna tonga chu pakai to vai homa ipan dingo hi ti hi pre-tribulation rapture theory hon khununga thilung lung ding dan aga sei now ten la akinip now ten le a kichu now a hi to ki lona hin so pite ho hilai nga iga sei chu rapture theory jatchom bible la tahsan na kinga tho a hi wanga Christa hungding rapture hungding dan ngai dan jatchom ho iga sei theyu ahin hiti ho la akon achun hoi pen ta chu nangin na ta sanem nang lekin itbang ngai dai nei dam ti chu comment lama ki phalam lo hil ta jengin hin seding in ka hin tim nomin tua isei ban hi aban tengle keiman ka ngai dan hiti ho la ke ipi ading ka hi ham ipi ka ta sanam ti to ke thona mi thieng te la to ai lwale mi thieng lon ding chan chu pakai le khabuin I tabanga e hiluvem hiche kinep na lopi ta je hung hlung ding chu mi tam ta in tiza na ani mai the ai la bible chun kithamon na ding le kinep na a mang dinga ade hi ji achum hi topic ta tum bele a khen chom te lon khom ding ni chu ti video pathinin dam na pha ap wa hi le next thing le hin sim divin gelo hi divin tuni a hin ngai dan ja chung chumi ga sel chana aiga su top no mu hi hen lang na bon cha chung wa ki pa tu ka sayin pathinin het na le chi na bon chawin na petaw hen kimuto kin masang sewa divin na bon chawin Pakai Jesu minin sibai